Кыргыз Республикасынын посольствосу адамдардын форма 2 толтуруу үчүн келген адамдар. Адам көп, очередь көп, адам жык. Адамдар толтуруп атышат. Волонтерлар иштеп атат. 18 сентябрьgacha ishlaymiz. 9'dan 6'gacha ishlaymiz. Birden ikkinchi navbat 9'dan 6'gacha ishlaymiz. Birden ikkinchi navbat 80-15. Qanday kelsa ozroq qo'yamiz, bularni qabul etishim kerak. Много. Shunday просто много. O'tirib kelaveramiz. Mına blankalar kına kodunu kalsın. Кіребез ешіктен кіріш тауып қиын, очередь адам көп. Будний дендері келсе жақсы екен, мына базар күні өте адам көп. Sen diabetika topşırasın? Topşıramıyorsun ben. Керек, мен толтырғанда керек екен. Nasıl topşırasın? Diabetikaның gereği yok abi. Негізінде. Баткен облыс, Калынгай районы, Калынгай шаһары.